Dobrodošli u emisiju U ordinaciji. Današnja tema je bol. Iznenadna, jaka glavobolja ključni je simptom puknute aneurizme. Ova glavobolja često se opisuje kao najgora glavobolja koju ikada možete doživjeti. Nataša je žena koja je zbog aneurizme doživjela i preživjela operaciju mozga kojoj su prethodili sati i sati razarajuće boli. Počelo je s jednim jutrom kad sam se probudila s teškom glavoboljom, kao da se neko ubada iza oka. Znači, u jednom trenutku čak mi je došlo da vrištim od boli. I to je bio alarm. Znači, moja doktorica je rekla da moram hitno oftalmologu. I prošlo mi je 100 stvari. Ne, još nisam spremna umrijeti. Imam dijete, kako će oni bez mene. I na kraju su me poslali na hitni CT i tamo je ustanovljeno da imam aneurizmu iza lijevog sinusa. Nakon toga mi dovode doktora, neurokirurga, koji mi je objasnio situaciju da moram ići klasičnim operativnim zahvatom, što nosi određene rizike. Ja nisam bila spremna na to. Mislim, cijeli život mi se preokrenuo na glavačke. Doktor je sam rekao, citirat ću njegove riječi, ne znam da li da Znači, gospođo Katalenić, sad se ovak predočite. Bog je uzeo nečiju ruku i dobro vas je pomazio. Tako mi je rečeno. Znači, ljudi dolaze, već gotovo ne znaju oprati ruke poslije toga. Dobro, vi ste se ponovno rodili i to na način? Da, definitivno je. Bez ikakvih posljedica. Ja sam poslije operacije bila čak i u boljoj verziji. Imala sam osjećaj da imam bolje pamćenje i da se bolje svega sjećam, ne znam. Prije aneurizme sve mi je bilo onako. Ne, takve stvari se meni ne mogu desiti. A sada mislim da mi se sve može desiti, svakom se sve može desiti i da treba svaki dan živjeti, svaki trenutak i svaku sekundu i minutu, sad treba živjeti. To se promijenilo u meni. Definitivno još i ovo doba kako je sada, to me još više tjera da živim baš svaki dah. Igre na sreću igrajte samo radi zabave. Ako više ne uživate u igri, pitajte se zbog čega nastavljate s igrom. Previše je previše.